Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublehi pi baru kini gilong ki kubor bamta kesngi. Ka sorkar MDA kabla lam khmat de ka sorkar MDA haga jingye te loklang ka UDP PDF HS PDP ka BJP bad ki kertong shimet ki kam ba ka sorkar MDA kala shakri bha ye ki pat ba khamtam ye ki man kam pinroi ki jing e ki pat ba ha ki than khapun ki surong ka jing pinbet pun ka jing pinbyang marba mardi ka boarding ka umbam bad ki we pat bamla ban batai ka ba ki sorkar barim kemla ban ne ya kabala yo sngo na ka shintur umintri rangba ka jilla u konrad ki sangma bat uba prestun tin song simbut mintri rangba hagani ka por election nei lei bun ki sengsan prathai ki puturo yeladi khamtam ki badon ha ka bor sinshar MDA onnai ekran ya ka NPP balalam da ka NPP kala depkam bakalabat sausnem ya ulakam sinshar apo ka jilla Meghalaya nadu usnem arhajar khatpra hadu usnem arhajar arpuar haba phai pat karkum kilat pathai khubor balaju pinmi bar pin I haki television bar haki rinsan social media la shem kam ya hab karkum ka jingkran bar khambun ki basa khong renglud omdon watang kawe bun ka te ka sarkar MDA ka chu saram bet bar ka jingpin biang ye ki pat ba ka jilla ka dei da ka bashup ba bet da ka ram na ki bang perthai world bank shu omdei ba yo pisa sana ka sarkar shanu ka jila Meghalaya kan poi to khindian inya phai ki kam ka sarkar MDA bar ki kam kat kum ka jingkam jongka ha ka ba ka sarkar MDA ka kam ba kala le henrei ka ya kundu mausiang pat bat ki seng bhalang ki nong hi kai school ki seng nong trei sarkar ki be yakhi banyo ya ka hok bainong kat kum ka jinglum jingtip ulat pathai khubon na ki kam ba ki jingjai ka sarkar MDA ba ka ya kundu mausiang ka ka jingyakhi barkatnat ka MEECL This main feature of the bill will open a floodgate of corruption and favoritism, and which is going to be very, very detrimental to the consumers. Secondly, there is a concept of multiple distribution companies which will coexist along with the existing utility. In other words, some private companies will come in Shillong, or they will cherry pick in our profit centers, and we cannot deny them the access. MECL will have to supply energy and coexist with these companies. Kabla thiet lai tli ki boarding ban pinbyang lan ya ka jilla naka NEEPCO OPTC bat naka NTPC ka sarkar MDA kala shimram naka atama nirbhar bharat abhiyan hadu 6000 laispa south sanklur tingka ha usnem arhajar khat khandai bat usnem arhajar arpho ka MEECL kala penlut hadu 6000 sanspa south praklur tingka kayo lumpan pra spa khat ndriu krur kumta ka penlut shispa persen kalayo lumtang san phusan persen kumta south san persen arpuar ka benta ka baar ki kam ka sarkar MDA ka jingkenrum kenram haki artli ki autonomous district council kata ka GHADC ba GHADC namar ka jingbomla ban submit ne ban pinbyang yaki utilize certificate shaka comptroller auditor generals kabalai ka jingdon ki illegal check gate haki surok ba ban lumpisa bean kabasaw ki kamshalan tu bat jingti bean ya udoyong. You need to understand one thing. The unclaimed coal means seized by the state authority. Then we send this to the court. The court will decide. After we get the order from the court that you have to dispose it off or auction it, so we did it. As far as those old stock, Bat ka jingdon kita ki high level ni ka jing shalan tu ya udoyong dagi high level ki briu ki badon ha kabor ka Disember sagawai hadu menta ka Bengal kadang kan te kamut umar hapo bernihat asus akut habel tolal asus akut ki briu banik dir ki mla ki melai dir ila yang ngam dot ngi ko ipi ngila yang ngam kala kta trai kom ong no te banira pensuk i para khayin doyong ngila ya prakhat da kawe ki jingut ka basem Banseng ya kene ka seng Meghalaya People Coal Trader Welfare Organization kumba piti borok kinong hi doyong bamenta ban khayu doyong idon kamsalan ban khayi bun sim ka doyong ka pli ho ban Oktober te henrei ba
hangning yo iba hakane ka kan tipat yo iba hadim pada debt auction ru ya udaw yang hau benai April arjalar huwei ngin sung thu balai bagi try salan ki ba job ya ka bidding na ka kul India kim penyai balai ka sarkar kan penbor ki try salan ban penyai ya shaupai ba kane ka de ka daw bakongsan bagi seng ya kane ka organisation nomor unong hidu yang judan jingtip ru ya ki polisi jong ka sarkar Jing shalan tu baga jingti ya udaw yong kala pelong ka jing klat no ki arfu arngut ki briu ha ki par daw yong. Kata libut macam ni dia nampak. Kabalai ka jingkai tu ya ukhau ya kabalalam na Kamrup District Assam lada hadu shilak berni. Haba kabaya day bar ki scheme project ka scheme National Jal Jeevan Mission kila kala kamai pisa ya ki badon hakabor kum ka Jal Jeevan Mission. Ka subhagya scheme ka bashispa South Khondai Krur ka syukala kamkai. Ki Kampentre project ba ka sarkar ka deban ne dalade Henry ka Aisha ki company banabar bantre klem jing yo nong. Ka weipat ka project ka bapau plan bha de ka dom bat ka jingklem jongka. Ka jingklem jongka dom jongka assembly thamai ka bala sanction hadu Chispa South San Krur kalabu jingkeli hakmat ki pat ba mano badan kti hap jubab ke MDA ha kane ka por election knang ba upat ba unshai. Nagaliang ka surok ka jingjot jingpra jong ki surok kali habaro ka jilla kum ka jingbombyang ka surok bayat sau liang ne ka folin bat kiwe pat ki surok ha ka jilla. Kakam jong ka sarkar MDA ka ba pauting kren ba kam khen bat burom ya ki officer sarkar ki batrei bha. Ya upat ba ki pinken ria kamno namar bomla ban penhun ne penbiang ya ki lay sansnem namar kata agar rai ke ba ka jingalang menin jong ka general body meeting ke bala shim ha St. Edmunds College ke ba ngilai rai ke long ba nginya sedang ya kini ka jingaki nadu menin ke ski tadi ka rai ban tong de nang ta ka ba ar pat ka long ba ngilai rai ya ka ban deman kamot ki deman skin ngilai rai ban deman ban reinstate ya ni Assistant Professor Jefferson Walang immediately sakakam ke jong namar ngisngau bakalong kabam dan an kabam song an bakal sulia tang namar ba idon ka bor banne agar hukum ka bamya hukum ka standard procedures and rules kiba ngidon kampan follow lada bu sa yaki kanlong kadau ki mau jenthon ya ki badon ha kabor.
hakano gino kajingalang kaba ipelong manle buram banhakan ni kenti manle buram ya kan ku siap kabaningkong jumba mocha imota kerpat ini parok lang kamtam gitu bosong dengan sembah yang dengan sabjam shiminit kum kadak buram yo fawat baladan ni la kejong jingin. बातचीत करने के लिए तो हम लोग ने आज बातचीत हुआ है तो गवर्नमेंट जो हमारा टोटल फैमिलीज वहाँ पे 342 फैमिलीज रहता है ना उनको अकोमोडेट करने के लिए एग्री हुआ है कि वो लोग जितने वहाँ पे फैमिलीज रहते हैं वो सबको विद इन दिस यूरोपियन वार्ड में ना वो सबको ये करेंगे अकोमोडेट करेंगे टोटल फैमिलीज को 342 फैमिलीज को तो मतलब हमने कहा है कि ठीक है हम लोग जो हमारा कम्युनिटी है उसमें जाके बात करेंगे तो बात करके फिर नेक्स्ट 25 अप्रैल को मीटिंग है उसमें फिर बात होगा इसके बारे में। आप लोग तैयार है इधर से निकलने के लिए और दूसरा जगह में भेजने के लिए? हाँ, तैयार मतलब क्या है कि अभी जो हमारा कम्युनिटी है ना उसके सबसे बात करेंगे क्योंकि ये जो मीटिंग हुआ है आज तक तो हाई लेवल कमेटी बना हुआ 4 साल हो गया मीटिंग ही नहीं हो रहा था और अपना मर्जी से ही गवर्नमेंट ये बोल रहा था कि अभी म्यूनिसिपालिटी ऑफिस में ऑफिस शिफ्ट हो गया है। Hapo additional sekretariat Komisi Benta Banpen Pau ya kajing Persya ya ke Sorkar Jela Kajongi halor kajing Menteri ke Sorkar Jela halor kajing Koman ke Sorkar Jela Ban Sudep ya kene ke Tulop Kajongi Kumbolong Menta ngi kinu ka SE ngila sya ay sibun kijing jenjar watang kabam gede ru ngim da bit da biangshu nomor kajing Kuman ke Sorkar nomor kajing set ke Sorkar ya ketulok Kajongi kumbolong menta la rubnai roning kemud sanmenai balaya ngimpat yo ya kajing seu Kajongi tikalabu jing yangi tikumbong mapi bapenlong yang kongwing yangi kedai ke Sorkar MDA kalau kajing Kuman juga Sorkar MDA penlong yangi bang ya ban penlong ya ke Surok kum ke Jakarta Kajongi kum kinu ka SSA oh ngijui nakapor ta Sorkar yangi kum kinu ka SSA kaju leben yangi habungi pai haborok kiliang kamtam hapo kajing yalam ka MDA leng ba kajing lam mat ka NPP ni sibun ki kajing kiba nakaliang jungi kum kinu ka SSA ngile kendu nakoi ka pos koi pat sama dolap Boleh pergi percayaan dia. Boleh pergi percayaan dia. Maka kami sama. NPP dolap. OMDA dolap. Penransama dolap. Presiden Son dolap. Jiran dolap. Jiran dolap. Kini pergi panjang siang, jaga jerang, tantang dari kaputar kema. Kabar kersan imin baik mungkin subhanes nu. Hal basotun, badai sotun, walang yang tunggu. Badai sotun, siapa yang kene? Pinamlah, ban pertunggu, ban panialam batra, siapa yang kita usung, jangka jalan konstitusi. Kan sampai ketor, bagi ni kipada, kim sabu, yang tak jikali, ubah kau mandopi, pilih ayu hangat agapor. Kinong girang, kenapa ngong di bawah pun kere, ban bu yang tak jikali, yang badai sotun, upun. Yang diperlukan para jawab balong, WhatsApp you Jason, WhatsApp you Robert, WhatsApp you Roy Kupal. Itu kita lihat bisa, itu kita lihat abang. Kan saya yang betul. Atau kata kalau bersisa? Bahasa tu nolak bersisa ya apa? Kayak kamu bahasa tu, ubi berulilam ya kacaka. Bersisa. Kan regional committee perlu, lah tahu ya kan? On the basis, balik hotspot, banyak ya kasur.
nadu natrai lagi di tinong Asam ni tinong Meghalaya kataga akai thon arjar arkawai kaba pensongnya dau koda sama kalau kaba bakla hadu kata-kata lara pipisi di kanarti di sektor bak ladon tiba porsyong ban yalam baka HYC kaya politics hak bidai bat uput usang ya tuh mapi yang kipai ba le politics kita mi syakmat banjara ya kari berkacet dulu nilai politics kita bersong hakam ratia bak burgam tanah sosial media nilai politics kami kita mi nilai bantuan syakani kajian nilai politics kita bersong haji office haji kamera bedon AC kadang-kadang ke jumat kadang-kadang kuah banyo nabi kipaida nama ba biru kidon ya ka benta ka bagrau ban keren halor kani kemat ka bokong santam namar ba kani kamdei tang kemat ka basin tang da mangi ka HYC Henry kani ka kta bat kayu dan kasni ke jonga jongti lani ka balalap de ki pulit Assam hang thia po boko po Kamrup district kumbashilak berni kita utau kau uba kita yok ban kem kilami kisibun ba kijing kena bamsap kani ke sarkar kala len ding ding dang dang bamdan kata ke jing khai dau yong tu kata ki pat ba kelenggeri ki jaka kendong ki surat kendong kila selilut namar bayat kini ki trop kit dau yong ki ba khai tu lami kata ke kerteng themai bagi orang ke high level baru minta kitip kai kata ke high level layok sengulut ya kata ke high level dan ki betip kai kata ke high level dan ki bamtip ke high level kat kum ke jing srotho kadai kata ke kenhun lani ke kerteng balai ya ke rukom khai doyong tu agni ki snam ki bamenta baladan benta ki he ki han nadu ki briu ki badan naga sarkar ki minister hadu ki officer bat ki tu ki briu ki jengki ki ban pentulun ya ta ka kam dan ki baong dan ki ba pensno badan ki briu ki ski ki ba kamai do arklor sisngi dan ki ba kamai arlak sisngi kabadan pat ki ba bun ki pat ba hakari ki ba myo tangga bam ban bam arsni lemdangi wanra ya ka jingkla husnam arpulai lemda ka sinshar ka khadar ka khoi ka yo benta narong epi arpulai shakhmat ki pat ba kin linyar kini ki ba he ki ba don spa ki laban thit jaka shabar indiaro pekei ki ba japo Sri Lanka jayu Sri Lanka kamau kadon ka jingma ka krau haga pai shika yo ko kot jom ka jela ka jingi tenamar ka takadau ni don kam ban siutu badai tang ka jing start ka jingi ban jit nong mikman Emily ubakumno ubangin pa sha tai sipo assembly sha don ki bri ki bang o ngi pet yo briu ngi pet than ya ka party em ubriu ber ka party kilong kum ka arliang jo ka pisa kapisa kan hapan bha baru arliang kamla ban bha tang siliang lada ka bha tang siliang kam yai dan kam baka pisa kan hapan bha baru arliang ubriu ber ka party rukin hapan bha kin hapan biang lada ubriu biang udana ka party ka bamlong umla ban kmiliti yeru ya andrai lada ubriu ubabiang udan ka party ka babiang kabadan ki nongrim ki baskem kata ka jingkemen jungi patba kanlong kabajok denmar kata kadau ko kipat ba ya kwa banong ipi ngila seng nongrim ya ka voice of the people party halor art in nongrim ke baskam kabaning tong golong ka nongrim jo ka sinshar ka khadar ka bakhoi kabanginum ya pendal lele ruem ya ka sinshar ka khadar ka bakhoi namar jaitang ka sinshar ka khadar ka bakhoi kabala banwan ra ya ka roi ka par kabala ban thau kam thau jam kabala ban khanglat iki kam bam sap kabala ban pen khlanya ka platang ka jo ka sarkar bananda ka platang ka jo ka sarkar kala khlan kala la ken ban ken tiu ya ka ni ka dong ka than kala la ken ban wan ra ya ka roi ka par kala la ken ban thau kam thau jam ya ki khon sam la ka ji bat kala la ban pen telun ru ya ki kam da ka ba bet ka renti bat ka ba khoi kum ka ta ka
MPSC le ni ke DSC ka banum don manum bala ban tuklar ya ke jing trekam ke jongki dei tang ke jing start hi jigi samlawat kam ke bala ban penyo haki ya ke kam ke baki ke kon lani ki le dei nomor kata kadang ina ban snow tho kalau ngam snow si baka way adin ka way ke sarkar kam shimlala anwan ra ya kata ke jing sinchar ka ba ai jing kermen ni ki kon samla kau edin kau ke sarkar kila penlut por haka jing penserakai ke pisah pajba kila thungkam Sherman dagi kispa bat la thung bat la siu kita ki Sherman jam kot lak modur mapi la da shispa ngut ke sarkar ke thung Sherman bat shilak on siu haka shipna yuwe poi kapno tangga taga basiu ya kita ki Sherman Mentah katung sekita ke konsultan nomor bangimyo ikinong alam ki badan ke jing pro haga jimut ke jetkat lani ke bor perkat ke baklain kum laban sandur hapli wai ya ki bri nabar kan ke jelaji palat nrupomut kum boong mentah la de pantungi te ki konsultan la siwi ki haga dor ka barem ban thau kam yu khna samaj ngi imla ndai bantungi te ki konsultan bani kai bani tu o kila Nantam day tang kata ki thung kamruan ki IS officer ki bala shong that na kam ki IS officer kan ke jelaji kim juli pai shu shnong daladep shong that daladep retire yo ka khndo ka shap hang ni thung kam biang ka sarkar siu ka sarkar arlak lailak shipnai ko ki pai ba hato mangi ki nong jit ki balong ki kenrat ngin sulong tang ki nong pekai ngin suot ya ka jing duk ngin suot ya ka jing khanglat ka bamdon galat ka lendi ka kamai ka kaji ka trei ka kta ka jingi nengin long no ki pat ba ki basta ngatip habang ngilek keleng kat segisnong ki bangi ngilek ki pat ba ki reurong ba ki long kemi ki jong o ngim pat jiyo kum ka ni ka jing penshai ka basai banjit no mi khmat ngim jiyo kum ka ni ten rei ka ei pat ka ba ki seyong tang ba empoi shenu tang ba empoi shenu kai ga bang aku aban kerpat ya pi la da pi snow ya hap ya kai ga bangi ngelap la da pi snow ya hap ya kai ga bangi ngi penshai sange no ka tu ka jingong empoi shenu ong no ngan kershan ya kani kelenti la da ngi la pen sange no ya ka tu ka kentien ka bang empoi shenu mat ngin jit no da ka bang angin ya trailang ngin ai ka jingkershan ya kani kalenti ya kani ka party ya uni kandidat ubabek nganong ipikan sawa kani ka constituency bro koi bat katakan sawaru hakeleng kani ka ri ka be ka jingi bat kan wan ka jingkelaru ha ka jela meghalaya ka jingi lara ki patba apo Delhi Kimrai ban pai khmat shak Aam Aadmi Party Lada ki nong kershan apa Delhi kine aga BJP kine aga Kongres kan nemi pertai ke Aam Aadmi Party lani ke Aam Aadmi Party kan long ke job ndai dei namar bagi pat ki shimya ka right kot ki raidu ki ngem ngin alap no ya kan ka party thmai bat dei yang ta menta ke Aam Aadmi Party kala sinshar hapo Delhi menta la RTM bat kala lejru ban sinshar menta hapo Punjab ki Pajba jong ke jela Punjab ke legit ngila sedang show mengiang ni ya ke clean politics campaign arjar sipo ha Delhi gedang sedang ya ke clean election campaign o arjar cutway namar bi ki pajba ang thi ki aila arwat menta ke yo ban sinshar ha Delhi bat kila nang pur siapa Punjab ngiang ni namar ngi ong o snow ya hak palat ke jing penshai ke jo Barden snow hun palat dia ke jing pershai ke jo dami tang ba empoi shenu nai ong shu empoi shenu nang nesmat ong no ngandon bentalang no bakini habalai hap te ngan ai gen ke jing kershan ngan per yalek bania bot lang hangta kan kikir kari borok kawai dai namar kata kadau ko ki patba ka shong hanga badapi kai ga bangi kwa banle nagamenta kilong din mandin ke jingi habang shong bat perkhat yigi ki sun post nem gi balale habang pai shigi ki sun post nem gi balale ngasgo bitar teng habang perkhat yigi teng nonggelam namar balai kishimti ya kani ka jela ka jingi haga por bakari ga rang ruspa Kishimti ya kan ni ri ke jingi haga por ba jai beriu kadang ya teli ka jai beriu kadang khoi kadang bha kadang klan ka akor ka buram
Pai menta syaka jat beriu khasi ke jengi. Pai syaki kendam ke penar ke boy ke war lek keleng pini kalong kumno kaladon ke jengi pai ke baj krau hapreng jengi. Ngiklat bangilong sipara kum ke jat beriu kendam penar boy war maram lengam. Lajur kinong penyapat, lajur kinong pensutu bakla lakum bangim day kawai kajat benriu. Hatong ilak mau benyeng marwai. Klemdon ke jingerenti, klemdon ke jingetli. Nama kata ko kipat bak kibi, kibaran cikani kedong katany. Ngin pen sange no ya kani collection kabalong hakani karukom. Collection kabangim yo banjir lalut ya tau nong elam. Collection kebangi syekren tangi ke kawai ke dawai. Collection kebangi syekren tangi ke pisah. Nui ngini paino syaka linti banjit yu nong mikmat. Daga bangim kwa AA shwa kapor election. Henry ngin jit yu briu ubangi don ke jing kermen ke jing syania. Ubriu badan ke nong rem ke baskem. Badan ke jing terang banai ke jing syakri. Ya kani ke dong ke tany. Ya ke ri badi ke jat benrihi barok kawai. The state government has considered and decided to move the Government of India to take necessary steps to consider and include the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution of India. As such, a resolution in this regard was moved by the state government and unanimously approved by the Meghalaya Legislative Assembly during its special session on the 27th of November 2018 to urge upon the Government of India to initiate necessary measures to bring forward the official bill to amend the 8th schedule of the Indian Constitution to include the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution. The above resolution, duly published in the Gazette of Meghalaya, was submitted to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for necessary consideration via letter number POL.112/2013/PT/44 dated 14/12/2018. In response, the Ministry of Home Affairs via letter number Roman 4-14014/04/2014-N1-2 Roman dated 22/3/2019 has stated that at present 22 languages are included in the 8th schedule to the Constitution and demands for inclusion for 38 more languages. Okay, big deal, eh? Yes, it is a big deal, no doubt of it. It's a breakthrough, big deal and big achievement. Because all these years, that land where the agreement was signed long time back between the aim of Himalayan and the municipal board, it was only a stretch of it. But after a series of meetings we had with the Himalayan, with this aim of Himalayan, ultimately he has taken this issue to the Executive Committee of the Darbar as well as to his Darbar, and ultimately with our request from the government side, we told them why not you hand over to the government this entire area, entire plot. So ultimately, thank God, they accepted that proposal and then they handed over and we have taken possession of this plot of land. Ask Mapala to, in case if he don't understand much about the land acquisition and the lease agreement, so ask him to meet me. I will explain to him nicely. Sir, I would like to inform the members of this August House that the demand for the implementation of the inner line permit by different organizations and NGOs has been a long pending issue. So the demand for ILP even grew stronger after the enactment of the Citizen Amendment Act, with several NGOs convening meetings in and around the state, expressing their dissent against the non-implementation of ILP in the state. In view of the increasing demand for implementation of ILP,
This August House convened a one-day special session on the 19th of December 2019 and unanimously adopted a resolution in favor of implementing ILP in the state. What ngila airo karai mta balong 100%. Ya katu ka total steng ka bipitri kam, kamu 100% insya ya pi bamenta bapin trekam. Nang ta kabaan. No migrant laborers from outside the state. It is not allowed. Pin pentrekam tang ya kitui ki balak don ha bo katu ke jakai. Lani hapok ke jelah jopi. Katu ka standard kalau kaju ikom pipuan rakyat ki essential community sejlo. Kaju i katu ka standard hakaba ki haban ki habya lang ba jong ke cekit. Te ke cekit la download kitu ki protokol ka SOP la download. Mo kalau along in place utrok ubana bawan ka baru lah ada register hang tu, but ka direction ya ki uwe ba page ada pilak po yang ta phim dai ban mix, phim dai ban tur syata, phim dai baru kata la don. Katu kidang pi nomor katu ka yai ka auction kamot ka lek ka Coal India. Ka Coal India bajian nok kom ni rek la jadep atat ban lek ki kam ki jam mo. Nomor ka benengkong ya ka bagi approve ka NGT kalong imat kuma arlak matrik ton. Dalam hadin ba la clear modalities kumno la adep auction te hangta la long ba kitu ki cement factory kintit au no kintit deuyong na kitu ki extracted coal dan ko molong mentang mo pi kasaput balai namar ba klempat lompat biang lut kita ka auction plan ka auction modalities ka ba nakalian ka Coal India ka ban le